Asia aboard is my mamuache. Sompa 93.1 FM Sunuma Sugu Amutie. Sompa 90.7, Sompa 98.9. Yenina dryer de Caseboy nam. Ya de some wa my Ghana any area say afanai inada. Caseboy Monsemo ubetie be any. Ora Quabreje Japan. Yera Canadi Kwame a compre kwa Japan. Any will raba kwa kan wanra. Wamo de woman krata eko. Enra yewura James Jache question nsam no ekopie mu ewo court na court no esesai. Doctor Duwa na ne anchi na waka say na seminar date ya wasen kokorawafo no won besa kwa kogina fotrosan aso ye ho. IPP etre se nyame ya adomo a bosumi mu de toso aduasa Ghana yebete wonka. Na yebawura enkronketu anso aso ye no mu a wone adwumako bi aka bomu a wo ye nkyerɛkyerɛ edema mensin enkrachefo no. Yewura Isaac Asiama atwemampo nuamra so betwane wone samtwerɛfo ati nkomobi. Adanse South wonom ebo enwumasua so afo no abaso. Anope aperitif mizo na 5G adawroma na kwabna kese na afei. Wo hene ni amakrancha da zo usofo ma mi premai ni kase bono yemfra se na yemfa emamo ewranum gusuadra ya wode wonum nkrata ekọ NPP atran kase won kran asalam down enra won mede wonum de ekọ ewura kwabreje ya Japan wa ebribi atwam no aye twotwofo de ma amanyokuo no na bra wode nkrata akọ ye na waye hunyuma nyina da wie no ne se twofo twetwe nkomo no se ebra so se wonum ewura gina se wo beyimu frankade ama amanyokuo no enkonkọ ye muto ne nsem ka we sa afa we sa duru me so ene nsem bebre nemom wo how pai wo ho no eno no hye no nya ho adwuma. Nomination forms, which is a significant milestone on an inspired journey to lead our great party, the NPP, towards victory in 2024 elections. Mine is simply a humble redemption mission to create a critical mass of public-spirited Ghanaians which is needed to generate the momentum required to cause a seismic shift in the thinking and orientation of what party politics and public service should mean to all us politicians, political appointees, civil servants, and indeed all Ghanaians. When I started on this journey, many people who heard my message of a new dawn very quickly came to wholly appreciate what is dear to my heart and came to understand why my vision and aspirations for the transformation of our dear country, Ghana. In all humility, I am equipped to provide that sort of leadership that will restore the party as a genuinely united force that will make it possible for us to win the elusive third consecutive victory in 2024. Yo, wabra kwa bra Japan wo. Nani ya yere tenincha wabebu na nise pre is the first lady didie. Mami wadi awie kura. Nanu wachire no ra. Kwame akompre ko Canada Japan. Wono so de ne de akwa ene ya Canada Japan se wo man no. Se de niam aye no. Oh, nyame pa no wonya de a. Wode banche. Ene esi kire na bese so man ni sikasem no hyebre no. Grassroots no believe in me. Na enye wanwa efe mujimidie efise ne wabotai esimani so botaya esimani so enisa imabuno a awie school a enya dwumanye ana ama mani abrese so me ba na me be bie nyuma na emrantie ne mabawa enya dwumanye Yakupon achoye nyoma bebre Ghana enu wanwa se asase yakupon di achoye ensi a wodi achoye nyoma bebre abipo a wodi achoye na yentini eyusu sa achoye we yakupon di abaye ewie yeska lesson mekana profu osuro se banchi ewunya chego ahwiya ewunya chego ado ewunya chego Ora kwame akompra ko Canada Japan emfa oni esua na eba ni pampempem ankoma ene kokobo na chiridom na wo wie ye ora kwadwo nsafo apoku wono so ko ne de a wo kirem se ono de ono ne mabunu no ani da so ene eyenkunimdi ene yenkunimdi da ema mabia owo kromimu se o ye mabunu na o ti ho na o su se ade bi adida so bi wo ho na o da ye sun bi
na fuso o ade we de mitumi enya ene kujo nsafa poku amo ho se bibia o pese o yebia no ebetumi aye me start akwantu me yes tempenifo bi kwemu ma kofa form afale no nipa pika se o ntumi munja no nsemku no ka okwa yemfa form ma no okofa form no kra wontumi mfa nko ye prove obi a wrong se ade a tani betumi aye no akora so betumi aye na magina emmabu no mo ga na nyina na mu kire se enye the no but agini wa dini edo and I'll be to me I said Maui energy asepete wo wura kwadwo ensafo apoku wonu tutu obetu frankadi ama ni pipi amanyoko enra wono so de ne krata ekọ yewura James Jache question akopie mu ewo court nyina no ye de da Ghana fo ni wiase nyina anim sem na no ade se woni ensa ka kire ewo court pa ebra yewura Godfred Otame ene chacho chikata na se woni ene we ka na we yaka no pa na hu sampa ye cases court ye court a ye ka embra na ye ka mra pa obi a kire sampa wa ben enim de woka na akoye court nsensem ye wiye no ene yewura Amaliba ya uba ND samonyo kunom na nimfo no ye sign di anim de ma wo me busa say offer Amaliba wararuma e de pa na course e wo court yi na Jan to 23rd, which means that tomorrow we are not coming to court, but on the 23rd the court in its own wisdom dispense of his presence, which means that effectively he is supposed to come after the elections. And so clearly we want to be thankful to the court, the judge, and to say that we are most grateful for the ruling given to us today because we have achieved what we wanted to achieve. You notice that Mr. Chikate's supplementary affidavit was supposed to give to the court a plethora of conduct that the Attorney General has displayed, which conduct does not sit well with our legal profession. And you notice that he quoted the Legal Profession Act, which does not allow for comments such as what the Attorney General engage in. Yewura Amaliba ewie ye no ano na ye hwe ni fa so kakra na ye Yewura Otame edin ko rebusan se of Adame what ma say no ye kan say the court adjourned the matter to the 23rd. And when it comes to adjournment, it is the duty of the court to determine when it's convenient to hear a matter. And the court also made an order dispensing with the presence of or attendance of the accused person. The judge has made an order. We are bound by the orders of the court. On the 23rd, we'll be in court. And it's sending a very dangerous precedent that we can use any means to frustrate processes. But we are cool with it. We'll be back on Friday. Then we'll come back and hear the matter. They've never laid any basis. There's nothing to hold on to. It's being made out of frustration and nothing else. The AG has done absolutely nothing wrong. His comments have been on point, and if they think something on top has been done by the AG, they know what to do. And they are a deputy attorney general. You what here, Yaboa. One of these 7 months I'm for. Convener kofa by di my mammy ya papa no one way ya juma ewe ya humi GMO pensioners bond holders forum Dr. Edwana Nianchi so mama bino nansa ari na nimu a say woman think kamuni coupon so ama chwe se de ma wonum na nkwokrafo yi de kwato diabetes ya dro ni prostate nro no no sabana fa ma wonum dia ene ne won be sa ku gina fotrosan ya so ye ho kopem se won de kakra wo mu ye de be ma wonum abai so which ya principals no any coupons are the last time no which ya also share was a accountant general say feel econo speaker no on fa obrin say on prioritize o man any come say e do ha pa which ya enti dey nim say e free june mu kono first year me e na wi mu di no e ba pa which ya so june 5th May inu by yanti hope na otua distono e bi amba juade chem in so nine aba enti se akoye nsia e ma ban se anytime bia bibi so sa no juada no that's ontua ya e be hu se o betia e bi anye juada na ane nsa beka ye be hwedim juada e be hwedim brada ya hwedim ukriada ekọ na wieye na se ye hu se aban etua dia ene ne hu se eya dia aban etua Doctor Edu Anani entry and yet in common. IPP HRS abano edeka na abano ne ka dene papa nti omoni bibia nti nyame ya adomo aboso de toso aduasa pepepepepepepe e was a tumi bia ya enam so maga na yenya enam kare de adwuma no e was otwam sei pen efisa abano ede omoka
Definitely, if there is no remedial action, I cannot guarantee light from 30th June. The ball is still in the court of government or ECG. We have made a demand. I think they should show a good faith and say that, oh, looking at the condition at stake, can we offer you 20%? And we have always cooperated all this well. They did not show any good faith towards our demand. But our demand is purely based on what we need to solve our challenges. There has not been any other proposal from them. Ora elekem akpotogbo na yetinin kan ono na ye panimpa edema IPP. Enkronketwa aso ye ene apoapo ya memo sabrei woni adwumeko efra ni UNICEF ene kan international kabomu a wo ye nkyerɛkyerɛ edema enkronketwa said ye be na wo se wo boa ma awrokocha atumi asode agira ne na so wo bra wo padwumedie no ntoma no engineer na nato ata ena no ogire mu ana wo kasa wo kyerɛkyerɛm sɛ aban ne wani suade hu se wo bɛboa ama awrokocha akwaya ade ba kwa na ni kuru ho na no kwa ne mpuntu aye pere enso ewo sikasemu no ye betumi edru ho ekra na ebra na dwumedie no ekonom UNICEF Ghana nemsini director Kimberly Rosen wono so ejina mu bi ya wakasa ye kyerɛkyerɛ botaye pa ya wodi dwumedie no so atentam so ka Ghana international maami a wodi animu ene madam Agnes Lorba wono so kyerɛkyerɛ mu pa se aban no na ne so ade hu pa ne so obefa sa asoye so aye twono no aboa masikasemu nyini atumi akonkan a ne nyina da ebenam awrokocha so every year over dedicating more resources to agriculture. And I want to say agriculture so but sometimes some challenges indoors. The assemblies every year I'm committed to addressing challenges now. Access to land, inputs, any amount some pay attention to needs of agriculture, and then also this harvest management, and then also ensuring that first. Mame Loreba Agnes onone waba na wanusu ejene mu ya wakasa yebi atwemamponua mansini mu abaton pesua no so emarase bedwane yewura Isaac Asiama na ekasebra wotu ne botom na adesuafo bi asabi wontire edibo om nanso so no sika enifie na okọ omoa tu ne botom se omonyi sika na emfamoa ona adesuane adea na ebra na wakasa modin sam kakra mansam twofo na diunu so ska na medaluma ebusuafo ya pa yede ebusuafo 31,300, that's 300 million plus. And yes, but the couple of months, be me and Sunday. Sky, that's when education, support. I the boy was for school. About 51,000 and 700, and the boy was for Trump. And Canis Canon 500 million, and the album at Chumampan. And Akaka said the kitchen against Bian and Anfa. Full cost no aka busum bia no e be boa meka se mo aka high school e ba se me be discount papa no tata na emi kokoo nti ni emi kokoo ko drop first ka wa hifa na ti ko na yete wo for back so ha me tata one city yes but see kasi I was na ka kran ko na eden no fe kra minya aka school fees no fe kra minya papa ko se je no they say offer ma me no this so they had the offer there bi wa pa yes me was o de bedu ne ko na chi do papa de kan ba e be boy na Yera Isaac Asiama ewie no yenuanu ma wonya achefa e wo sa sika imbi nso ekasai support atwemamponia natives ni nyina we look forward so mo baba be teaching into such support will help those with talents to me and support your mom coming it does papa yes say that papa ni nche no nye bi nto aso fese da na mo do so no mo ayesa no ata dachi e mata da ti sa so be do ba bi obedu nya menshira no no anta na shame na abrevia no one boy students and so yakoyanim e won sam fufrum
ya ko ya ni mudia na apeja ya no wo adanse south emensiri no asante mantemu adehia wo na ebo MPP aban ene na adanko akufo adro ne nwumasua so afo abaso kiremu a suku bi e wowo na yeje suku isi wa be senfinsha nwotwe yewura ye mampani dada John Dramani mama breso no wa ye suku imu adwuma nyina da wi asabre nkoda edi kan no wonu mafa wo mu so wo nkonkosua de elder mensa bedi akon ye committee chairman de ma apeja senior high school committee eno kasa hese eyade eye papa sanse nkoda edi kan ene afa wo no ma wo no ekwa mo sua de no eno ntom de asida eni kabea ene de ma aban ene nwumasua so afo no onumonyamfo Dr. Osaya wadutum ya wo yeso afo nso kasa ise we no ebeboa am yetumi afa nkoda na nwumasua papa nso ebetumi edi ehim ewo apeja ene ne mpatemu ini so school na friend E block our mampeni Mills our nyana baby ko on President Mahama eye ho adwuma de omutimi sie o mampeni na nado danko kufuado ebae no o ma akwanya se entoaso na baby ohonom a na baby de E block ni sie no eye krom de o krom no enkwala yi muma na baby nso asebe akopie krobi a eye kroketoaso na nkwala wo hono no so no se ubie sa school no amfa board anka ho a school no entimi enimu ebe ho abehwe na nkwala aduonu na wo mu na school nso adi mfie mienu te sabre mi de nyame ase sadanse apeja school na ense mebrebe ba ho menteme ho ase bebrebe ba ho no mu fi sa ban atuna saram no sabre adanse apeja school ye bie wey Dr. Osaya aduchum enwumasua so afo yenua ba ma kwa me redu efaton ho so no ada bran so bran samsane gu ye Ghana miaya huduo pi na wonani kiremu ewo ohwim ene barekese kwan so adehye ya na enam kwan so de ene ensempie no de to nanimu ayache bedina be se 2 hours and 3 hours afeda me ametimi na ntia afema me ko mbe mai I say the munya ntemai na ho chene wo too much I'm young, quite far for Soko, and Nefe, ya bread in a former and public program. About 3 years in media, Miss Sammy free for a consoba. The young man anti which is similar, the mother said, I can't say a semen or I precisely, no, my performs are my medical. To want to see Kaiko, a Nippon, a big Kobima. Nti fat abane sene wo se kwan wo ye de etiese na odumefo mo so wo mo ehun enye hamaye na ye wi asante mantem so ye ko atoye mantem ho so skra de na chese enya asam keto akra etendie sisi a ehwe de nsure ye ne ba emoaye nko so ha na mo de aba no toilet ne ha adwae bia ne ha hwe de nsue to hwe de ha na maye nti ye suro nti ye FDC se de obeya fa ho a ebe ya maye no onye maye na se de DC ne ehwe no so pa me chance ye mla ye de ne hwa ye ka se de ne tumi na tumi won ho ye de ga ka ye nko aga person da DC na obo modan hwe kakra wasa kropo dwom na hwe no TV no so no ye koye ni mo nsafo from Tafo pankrono ena sabre ye gina dum jejuma ekuo azante mantemu kasamafo eni DO3 Peter dai ena wo cheche mi se tore bi na eja to ba bi no okoyo madwuma se de ade hye wo no twintwa wo no na mu no nyade aboa wo no dwumadie na de si yo tafo pankrono no enya ade hye ne twintwa wo ma na mu a ko no senka ne nkeja no betuma ye hu bibi pa na so ade hye sa wo ma fredum jejuma ekuo no wo ma mantem ena wo no ma de wo no ma hoden adum janti eni kokoye pinso wo ma one man kremusio ene de adumja na ewura Peter Adai ejebre ene Sompa ensentwerefo ebonkomo ya wo chechem se ba bia wo wa na wo kono ne emuchi na nso ye de obetumi bia da so obekwa akodumja ne so ko wi ase no na kwa bibia wo se e kasan fia adam pombe se num ene wo ewomuo ene ajapade bebre ne jani tomu a ese ni se yamse and now ye kohonom no in fact ye nya a lot of resistance from members of the public now what I see bodies. That be the UEFA point we say to Bibia for say. In fact, it's a top idea. Why service any jana to who? Yeah, baba moi. It is a top baby now for and tema and information by a hon tema my so about by moi. Na ye drew ho na okase ya man teminti so my point my nunjana. Moi because DO3 Peter Adai wo ye dumja ejuma ekom kasama fo wasante mantem yenua ba bibi so etise monte so ma woni Ghana fo bi din komo woni a o person register won sim ene woni a wo hwese won sabe ka on Ghana card no Ghana de ensem no da na sem no a ensesa ho
deɛ Janet here. Me Ghana card no, na me de connected to me SIM card no. Never because me connected. I was say me Ghana card no, na me SIM card no, fa. Inti se me de Ghana card ne coin I hon. Me de coin I hon. Any I phone to say I'm verify a Ghana card no. And one no the problem be any. But me de ba MTN for some reason. I was a problem with Ghana card no. Until some coin I no. Echo fresh up no be catch me say this me be na me peka krama na ansana wetin ya verify ye sleep manage 50 cedis and no oil ye do be ye ma me ansana me de ba MTN office no etimi Friday and because okoha you say fakoni verification no kra na nya asem keto but all the same no nyame adom matimi ayama Anopa me kan fo na me de ma wo se ba bi a wo ko ba bi a wo nam bia no e ma remfe se obegye aperitif oni bi na wo de ahye wo bagim e bo siesie ni padua no mani padua na hoden pa wo to atea bi mu sa wonya bi a e ye adwuma no simple pa ma wo ho to wo timu sampa e ko widie no mu a e ye nsankyerene e wo widie no mu ba ko so e ye 5G e no so e ye kan anema no abia e no na da so no wonya bi a for all your programs ba ko so e ye mizu opede afra na de ye mfra ya ni nyina no de wo pe e na e be ye de ama wo ba bi a wo nam ya da no mesere wo se wonya adwuma na no pe na wote menka bra Sompa TV ya ye wo so me ben room hotel no a bra na ebeje drinks bi ekoton woton nema e wo kwan ho traffic light asene ya de a mesere wo jibi fra na ensoto eboa siese ni padua no gini padua no siye wo apomden kwan so asempa ye TNT 0246 270 221 0246 270 221 nana kwabna kese enafe wahini ni amakranchada zoas of mami premier ni asante ebo Benedict wona esemu for penny wo ye adwuma ni nyina gu wo ma yen ma kuku Veronica Ofedria Jandra no pa betina chira wachinchim fo ni mfidide mu fa ka ho me erika seboi abramo yewra ma ye wode bo ache beto so de ade ache bia ato am